بسم الله الرحمن الرحيم En şefkatlik, en mehriban Allah'ın ismi bilen başlayayım. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون Cemi hamdü sana asmanlarını ve zeminni yaratkan, zulmetlerini ve nurunu peyda kılgan Allah hastır. Andın yani muşundak delillerini görüp turup mu kafirler Rabbige başkalarını şerik keltirdi. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون Allah sileni yani atanla Ademni laydın yarattı. Andın ecilinglarını bekitti. Silenin ölüdüğün, terlediğin vaxtınla Allah'ın dergahıda məlumdur. Andın sile ey kuffarlar şek keltirsiler. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون Asmanlarda ve ziminde ibadet kılınışkı tegişlik yigane Allah en şudur. O silenin yoşurun ve aşkar işlerinlani, bütün kılmışlarınlani bilip durdu. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين Ulağa Rabbinin ayetlerinden birer ayet kesila, onundan baş tartıdı. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون Ula özlerige haq kelgende onu yalğanğı çıkardı. Lekin uzak kalmay ulağa özleri mesxir qıyğan nersinin xəbərləri kelidi. Yani ulağa azap nazil bolup özleri mesxir qıyğan nersinin xəbəri eniq boludu. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين Uladın burun ötken nurgun ümmetlerini halak kıyğanlığımızını ula köymüdü mü? Yani onundan ibret almadı mı? Ulanı zımında sileni yerleştirmegen bir şekilde yerleştirgen idik. Ulağa mol yağmurla yağdırıp bergen idik. Deryalarını ulanın astıdın iqib turduğan kıyğan idik. Ondan keyin ulanı qiyğan günahları tüpeylidin halak kıldık. Uladın keyin başka xalqni peyda kıldık. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biz sana ula talep qıyğandek qağazga yezilgan bir kitapni nazil qıyğan. Kafirlar onu kolları bilen tutup kögen takdirdi-mi? Şeksiz ki bu fakat roşen sehirdir dedi. وقالوا لولا أنزل عليه ملك
ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. Ular onunğa, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin peygamberlikiga guvoh bo'lib, nemishqi bir farishta tushmidi deydi. Agar onunğa birer farishta tushirgan bo'lsak, ularning ishi tugagan bo'ladi. Yani bu chaqda haqni inkor qilsa, halok qilinadi. Ularga mühlet berilmaydi. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. Biz onu, yani peygamberini farishtadan qilgan taqdirdimi, albatta onu inson shaklida qilatdik. Ularni yana shubhiga tushiratdik. Yani ular farishtani inson shaklida ko'rganda, bu inson amma farishta emas deydi. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Senden ilgiri ötken peygamberler kafirlar tarafından mesxir qilindi. Mesxir qilg'uchilar mesxir qilganliqlarining oqibatini ko'rdi. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytqin ki ziminde seyir qilinglar. Ondan peygamberlerini inkar qilganlarning oqibatinin qandoq bo'lganligiga qaranglar. قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytqin ki osmonlardagi, zimindagi mavjudotlar kimning? Ularga aytqin ki Allah'ning. Allah bandalariga rahmat qilishni o'ziga vojib qildi. Hech qanday gumon bo'lmagan qiyomat kuni Allah sizlarni albatta yig'di. O'ziga o'zi ziyon solganlar iymon etmaydi. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Kecha ve gündüzning ichidagi narsalarning hammasi Allohningdir. Allah hammani anglab turg'uchidir, hammani bilib turg'uchidir. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu müşriklarga aytqin ki osmonlarni, ziminni yo'qdan bar qilg'uchi Allohdan g'ayrini ma'bud tutamdim. Allah rizqlandirdi. Rizqlandirilmaydi. Yani Allah bütün mahlukatni rizqlandirdi. Ama o'zi rizqqa muhtoj emas. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytqin ki men bu ümmet içinde Allah'ın emrigi boysunğuchilarning evveli bo'lishga buyurildim. Bana deyildi ki sen hergiz müşriklardan bo'lmag'in. قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Ularga yana aytqin ki eğer men Rabbimga asilik qilsam, büyük günning, yani kıyamet gününün azabından elbette korkuman. مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينَ. Muş günde kimiki azaptan qutuladigan,
Allah onunğa rahmet kıygan boludu. Eni şu roşen nicatlıktır. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Eğer Allah sana birer külpet yetkizse, onu Allah'tan başka hiç kim kötürüp etelmeydi. Eğer Allah sana birer yaxşılık yetkizse, hakikaten Allah her nersige kadirdir. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. Allah bendilerinin üstüde kahirdir. Yani bendilerini tizginlep turgucudur. O hikmet bilen iş kılgıcıdır, hemmeden haberdardır. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, eytkin ki, guvahçılık nuqtısıdın qaysı näse en çoğun guvah? Eytkin ki, Allah men bilen silenin aranlarda guvahdır. Bu Kur'an mana sileni ve kıyametkiçe Kur'an yetken kişilerini agahlandırış için vahiy kılındı. Ey müşrikler, sile Allah bilen beraber başka ilah bar dep çokum guvahlık beremsile? Eytkin ki, men mundaq dep guvahlık bermeymen. Eytkin ki, o hakikaten bir ilahdır. Sile şirik keltürgen nesledin men hakikaten ada judamen. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Biz kitap bergen kişiler yani Yahudiler ve Nasaralar onu yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemni xuddi özlerinin oğullarını tonagandek tonuydu. Özlerige özleri ziyan sağanla iman etmaydı. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. Allah'a yalganını çaplaganladın ya ki Allah'ın ayetlerini inkar kıyganladın mı zalim kim ba? Zalimla hakikaten maksadaki erişelmeydi. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. Kıyamet günü ulanın hemmisini yığımız. Andın müşriklağa Allah'ın şirikleri dep itiqat kılgan mabudlarınla qini deymiz. ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ. Andın ulanın Allah bilen qasam ki Rabbimiz biz müşrik emas idik deyiştin başka özrisi kalmaydı. انظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Ulanın biz müşrik bolmagan dep özlerige karşı kandak yalgan sözlegenligi qarıgan.
ularning o'ydirgan narsalari ulardan qochidi. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ularning içinde Kur'an okugan çığında sana kulak salıdığanlar ba. Kur'an'ni düşenmezlikleri üçün ularning dillerini perdildik. Kulaklarını eğir kıldık. Ular hamma mucizelerni ko'rgan taqdirdimi, onunğa iman etmaydi. Hatta kafirlar senin yiningga munozirlashib kelgandimi, bu faqat burunqilardan qolgan afsonalardir deydi. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. Ula kişilerini onundan, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e ergişişten tosudu. Özlerimi onundan yirak kaçıdı. Ula fakat özlerini la halak kılıdı. Halbuki ula bunu tuymaydı. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. Ulanı devzek üstüde toxtutulgan çağda bir kösen idin. Ula kaşki dünyaya qaytırılsak idik. Rabbimizning ayetlerini inkar qilmaydik ve müminlerden bulatdik deydi. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. Undaq emas. Ularning ilgiri yoşurgan işleri ulağa aşkar boldu. Ula dünyaya qaytırılgan taqdirdimi men'i qilingan işlarni elbette yana qilatdi. Şübhisiz ki ula yalğançılardır. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. Ula hayatlık fakat muşu dünyadaki hayatımızdır. Ölgenden keyin terildirilmeymiz deydi. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Ulanı Rabbinin aldıda toxtulgan çağda bir körsen idin, Allah ulağa bu ölgenden keyin terilish rast emasmikan deydi. Ula Rabbimiz bilan qasamki rast ekan deydi. Allah kafir bo'lganliginglar uchun azobni tetinglar deydi. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. Allah'a mulaqat bo'lishni, ya'ni qayt terilishni inkar qilganlar haqiqatan ziyon tortdi. Qiyomat tuyuqsiz kelgan chaqda ular dunyodagi beparvoliklarimizdan nadomat deydi. Ular
günahlarını üstüleriga yüklüp alıdı. Ularning yüklüp algını nima degan yaman? وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ Dünya terikçiliki fakat oyun, gafletinle ibaret. Takvadarlık kılıdığanlar için elbette o dünya yaxşıdır. Bunu düşünmemsizler? قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ Ulanın sözü seni kaygıga salıdığanlıqını biz obdan bilimiz. Ula seni inkar kılmaydı. Lekin zalimler Allah'ın ayetlerini inkar kılıdı. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ Senden burun ötken peygamberlermu inkar kılındı. Ula inkar kılınganlıqıga ve özlerine yetken erziyetlerge sabır kıldı. Ahir ula bizning yardımımızga erişti. Allah'ın sözlerini hiç kim özgertelmeydi. Şüphesiz peygamberlerinin haberleri sana yetip geldi. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ulanın İslam'dan yüz örgenliki sana eğir kelgen bolsa, undaqda yer astıga kirişke yol yoki asmanga chiqishga şotu tepip, bir möcüze keltirelsen keltirgin. Eğer Allah halisa, elbette ulanı hidayet üstüde birleştiretti. Sen hergiz nadanladın bolmagın. إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin davetini hakiki kulak salıdığanlar kabul kılıdı. Onun davetige kulak salmağanlar ölüknün ornuda. Ölüklerini Allah terildirdi. Andın ula Allah'ın dergahıga kaytırılıdı. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Ula yani Mekke kuffarları nimişki onunğa Rabbidan bir möcüze düşürülmedi deydi. Aytqin ki Allah möcüze düşürüşke hakikaten qadir. Lekin ulanın tolisi möcüze nazil bulup iman etmesa balağa duçar boladiganligini bilmeydi. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ Meyli yeryüzüde mağdıgan hayvan bolsun, meyli iki kanatı bilen uçuduğan uçar kuş bolsun, hemmisi silerge okşaş ümmetlerdir. Yani ulanın yaratılışı, rizqi ve bütün işleri silerninkiga okşaşla Allah'ın ilkididir. Levhil mahfuzda
hech narsani tushirib qo'ymadik. Keyin ular Rabbining dargohiga yig'ildi. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlar gasladir, haqni anglamaydi. Gachiladir, haqni so'zlamaydi. Ular qorong'ulik, kufri ichida qolganlardir. Allah xohlagan odamni ozdirdi, xohlagan odamni to'g'ri yo'lda qildi. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytqin ki, agar sizlar rostchil bo'lsanglar, aytib beqinglar. Agar sizlarga Allohning azobi yoki qiyomat kelsa, Allohdan g'ayriga iltijo qilamsizlar? بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. Undaq emas. Sizlar faqat Allohga iltijo qilsizlar. Agar Alloh xolisa, sizlar uning ko'tirib yetishini tilagan baloni ko'tirib yetadi. Sizlar Allohning shiriklari qilib olgan narsalarni unutaysizlar. Ya'ni boshqa botil ma'budlaringlarga iltijo qilmaysizlar. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. Şek şübhisiz ki senden ilgirki ümmetlerge nurgun peygamberlerini evettik. Ula peygamberlerini inkar kıldı. Ulani Allah'a tövbe kılıp yelinsun dep namratlık ve ağrık sılak bilen cezalıdık. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. Acaba ulağı azabımız düşken çağda Allah'a yelinişleri gerek emesmidi? Lekin ulanın dilleri qıçıp ketdi. Şeytan ulağı kılmışlarını çıraylık gösterdi. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Ula özlerige kılıngan nasihatni unutgan çağda ulağa sınak yüzüsüdün paravanlıkның hemmi işiklerini içivettik. Ula ta ki özlerige berilgen nimetlerden hoşal horam turganda ulanı uçtum tut cezalıdık. Ula hasret kaldı. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Zulüm kılgan kavminin yıldızı kurtuldu. Cemi hamd sana peygamberlerge yardım berip küffarlarını halak kıyganlığı üçün alemlerinin Rabbi Allah xastır. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytqin ki, aytib beqinglarchu, agar Allah sizlarning quluqinglarni gaz, ko'zinglarni ko'r qilib qo'ysa, dilinglarni pechatlab etsa, ularni Allohdan boshqa yana qaysi iloh asli keltira oladi? Qarig'inki,
biz ayetlerimizni qandaq bayan qılğanmız. Amma ular şu ayetlerden yüz öğriydi. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Eytqin ki, eytib beqinlarçu, agar sizlarga Allohning azobi ushtum tut yoki oshkori kelsa, zolim qavmdan boshqa kimmu halok qilinar? وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Biz peygamberlerini fakat savab bilen hoş haber bergiçi, azaptın agahlandırıcı kılıp evetimiz. İman etkan ve emellerini tüzgen kişilerge gam kılış, kaygırış yoktur. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Bizning ayetlerimizni inkar qilganlar Allah'a itaatsizlikleri tüpeylidin azapqa duçar boludu. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللّٰهِ ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Eytqin ki, men sizlarga mende Allah'ның xazineleri ba demeymen. Men g'ayibni bilmayman. Sizlarga men haqiqatan bir farishtaman debmi aytmayman. Men faqat manga qilingan vahiyga ergishiman. Aytqin ki, ko'r odam bilan ko'zi saq odam barobarmi? Yani kafir bilan mu'min barobarmi? O'ylanmamsizlar? وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. Rabbinin dergahıga yığılıştın qo'rqadiganlarni Allah'tan qo'rqishi uchun Qur'on bilan agahlandırgın. Ularga Allah'tan gayri dost ve şefaat kılgıcı yoktur. وَلَا تَطْرُدِ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فتطردهم فتكون من الظالمين. Allah'ın cemalini istep, etigen akşamda Rabbiga ibadet kılıdığanlarını yeningden qoğlup etmegin. Ulanın hesabıdan sana hiç nersi yüklenmeydi. Senin hesabından mı ulağa hiç nersi yüklenmeydi. Ulanı qoğlup etsen zalimlardan bulup kalsan. وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. Ulanın aramızda Allah hidayet kılış arkalık in'am kılgan kişiler muşulamı deyişleri üçün ulanı bir-biri bilen muşundak sınıdık. Yani pekir aciz kişilerini iman etkizüş bilen bay çoğun kişilerini sınıdık. Allah şükür kılgıçılarını tekimi obdan bilmemdi. Yani şükür kılgıçılarını Allah hidayet kılıdı. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ
أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. Bizning oyatlarimizga iymon etganlar yeniga kelgan chaqda sizlarga omonlik bo'lsin. Rabbinglar bandalariga rahmat qilishni o'ziga vojib qildi. Sizlardan kimiki bilmasdan birer yomonlik qilib qo'yib, ondan keyin tavba qilsa va amalini tuzsa, haqiqatan Alloh mag'firat qilg'uchi, eng shafqatlidir degan. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. Ana shu ravishda günahkarlarning yo'li oshkora bo'lsin uchun oyatlarimizni ro'shan bayon qilamiz. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, müşriklarga aytqin ki, men haqiqatan sizlarning Allohni qo'yib ibodat qilgan narsalaringlarga ibodat qilishdan cheklandim. Aytqin ki, men sizlarning nafs xohishinglarga ergashmayman. Bo'lmasa men ozg'on bo'laman va hidoyat topquchilardan bo'lolmay qolaman. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. Aytqin ki, haqiqatan men Rabbim tarafidan nozil bo'lgan ro'shan dalilga asoslanaman. Halbuki sizlar uni inkor qildinglar. Sizlar baldur yuz berishini talab qilgan azob mening igidorchiligimda emas. Barcha hukm Alloh xos. Alloh haq hukm qiladi. U hukm qilg'uvchilarning yaxshisidir. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. Aytqin ki, sizlar baldır yüz berishini talab qilgan azob mening qo'limdan kelsa edi. U chaqda men bilan sizlarning oranglardagi ish cho'qim hukm qilinib bo'lgan bo'ladi. Ya'ni sizlardan aram tepish uchun u azob bilan sizlarni halok qilgan bo'lardim. Alloh zolimlarni obdan biladi. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. G'aybning ochqichlari Allohning dargohidadir. Uni Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Alloh quruqliqdagi dengizdagi narsalarning hammasini biladi. Daraxtdan to'kilgan yaproqdan Alloh bilmaydigan birarsi yo'q. Mayli qorong'u yer ostidagi birer dona uruq bo'lsin, mayli o'l yoki quruq narsalar bo'lsin, hammasi Allohga ma'lum bo'lib, lavhil mahfuzda yiziqliqdir. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. Allah kechisi ruhinglarni ilib sizlarni uxultidi va kunduzi qilgan ishlaringlarni bilib turdi.
Andın belgilengen müddetkiçe yaşışınlar üçün kündüzde sizlarni oyg'utudu. Andın Allah'ның dergahı qaytısılar. Andın Allah qılğan əməllərinlarni sizlarga aytib berdi. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. Allah bendilerinin üstüde qahirdir. Yani bendilerini tizginlep turğuçudur. O sizlarga qo'g'dug'ichi, yani qilgan etkenni xotirlab turadigan farishtalarni avatidi. Biringlarga o'lim kelsa, bizning elchilarimiz, yani mushu ishqa mas'ul farishtalar uning jinini oladi. Ular Allohning amrini o'rinlashda beparvolik qilmaydi. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. Andın ular haq hüküm qılğıçı, egisi Allah'ның dergahıga qaytırıldı. Hüküm Allah qılı xasdır. Allah en tez hesap alğıçıdır. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu küffarlarga aytqin ki, quruqliqning va dengizning qorong'uliqlari, ya'ni baloyi ofatlardan sizlarni kim qutqizadi? Bu qorong'uliqlarni ko'rgan cheg'inglarda, agar Alloh bizni buningdan qutqizsa, cho'qim shukr qiluvchilardan bo'lamiz deb Allohga oshkora va yoshirin duo qilasizlar. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. Aytqin ki, yalğız Allah sizlarni ulardan va barliq g'amdan qutqizadi. Ondan sizlar Allohga shirik keltirsizlar. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ularga aytqin ki, Allah sizlarga ustinglardan Nuh ve Lotlarning qavmiga, pil egillariga avatilgan azobdek yoki oyog'inglar ostidan Fir'aun ve Qarunlarga avatilgan azobdek azob avatishga yoki sizlarni firqalar qilib, aralashtirib, ya'ni urush qilib, biringlarning azobini tetishishga qodirdir. Ularni tushunsin deb oyatlarimizni turli shakllarda qandoq bayon qilganligimizga qaragan. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. Qur'on haq tursa, uni qavming inkor qildi. Men sizlarga homiy emas degan. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. Allah tarafidan oldin ola berilgan har bir xabarning maydonga keladigan vaqti bor. Uzoq qolmay bilisizlar. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. Bizning oyatlarimiz to'g'risida
ta'na va masxara qilib parang silishayotgan kishilarni ko'rguningda, ular buningdan boshqa parangga tushmagicha ular bilan birga o'ltirmag'in. Ular bilan birga o'ltirmaslikni shayton sana unutildirgan bo'lsa, esinga kelgandan keyin zalim qavm bilan birga o'ltirmag'in. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. Taqvodorlarga ularning, ya'ni Qur'onni masxara qilguvchi kofirlarning hisobidan hech narsa yuklanmaydi. Lekin taqvodorlar ularga va'zi nasihat qilishlari kerak. Shunda qilganda ular Qur'onni masxara qilishdan saqlanishlari mumkin. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Dinni oyun külki qılıp alğan, dünya terikçiligiga aldanğanlarni terk et. Her qandaq adamning öz qilmishi tüpeyli halak bolishdan saqlanish uchun kishilarga Qur'on bilan nasihat qilgin. Uningga Allohdan boshqa do'st va shafaat qilguvchi bo'lmaydi. U har qandaq fidya basimi qabul qilinmaydi. Ana shular qilmishlari tüpeylidan halak bo'ladiganlardir. Ular kufri tüpeylidan uchaylarini örtüp yitadigan qaynoq suvdan bo'lgan sharobqa va qiynig'uchi azobga duchor bo'ladi. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ulağa aytqin ki, biz Allah'ni qo'yib bizga foyda ziyon yetkazolmaydigan narsalarga ibodat qilamdiq. Bizni Allah hidoyat qilgandan keyin oqimizga chekinamdiq. Ya'ni murtad bo'lamdiq. Mubada biz shunday qiladigan bo'lsak, shaytonlar zaminda iziqtirib etgan, qayerga berishni bilolmay tingirqab qolgan, amrohlari uni berikel deb to'g'ri yo'lga chaqirayotgan, u chaqiriqni qabul qilmay oxir halok bo'lgan odamga o'xshab qolamiz. Aytqinki, shubhisizki Allohning hidoyati haqiqiy hidoyatdir. Biz olamlarning Robbiga bo'ysunishga buyurildik. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. Namaz o'qishga va Allohdan qo'rqishga buyurildik. Qiyomat kuni Allohning dargohiga yig'ilasizlar. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. O osmonlarni, zaminni haq asosida yaratdi. U kunda
Allah vücudga kel degan narsa darhol vücudga keladi. Allah'ның sözü haqdır. Sur çilinadigan kunning, ya'ni qiyomat kunining padişahlığı Allah'a xosdir. Allah g'ayibni va oshkor narsalarni bilguchidir. Hikmat bilan ish qilguchidir, hammadan xabardordir. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Öz vaqtida İbrahim atası Azer'ge sen özüngni yaratgan Allah'ni koyup butlarni ma'bud qilib olamsan? Men seni ve kavmini hakikaten aniq gumrohlikda ko'raman dedi. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. İbrahim'nin tavhid barısida qat'i ishonguvchilardan bo'lish uchun biz uningga osmonlarning, zaminning podshohligini ko'rsatdik. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. İbrahim keçinin qarang'uliqi basqanda bir yulduzni ko'rib, qavmining so'zini dalil keltirib, ularni mat qilish uchun bu mening Rabbimdir dedi. Yulduz petib ketibdi. Men petib ketkichilarni yoqtirmayman dedi. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. O ayının tuqqanlığını görüp yuqorqi usul boyunca bu mening Rabbimdir dedi. Ay petib ketibdi. Agar Rabbim meni hidoyat qilmagan bo'lsa, cho'qim ozg'uchi qavmning qatorida bo'lgan bo'lardim dedi. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. O quyoshning chiqayotganligini ko'rib, yuqorqi usul bo'yicha bu mening Rabbimdir, bu yulduz va oydan texmi cho'ngdir dedi. Quyosh petib ketibdi. U aytdiki: "Ey qavmim, men haqiqatan sizlarning shirik keltirgan narsanglardan ado judaman. إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Men haqiqatan muvahhidlardan bo'lgan holda osmonlarni va zaminni yaratgan zotga yuzlandim. Men mushriklardan emasman. وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ. Kavmi onun bilen münazirleşti. İbrahim etti: Meni Allah hidayet qilgan tursa, men bilen münazirleşemsizlar? Men sizlarning Allohga shirik keltirgan narsalaringlardan qo'rqmayman. Faqat
Rabbimningla xalagan narsasi boludu. Rabbimning ilmi hamma narsani o'z ichiga oladi. Ma'budlaringlarning menga hech bir ziyon yetkazolmaydiganligini o'ylamamsizlar? وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. Sizlar Allah'ның şiriki boluş haqqida Allah sizlarga hech qandaq dalil tushirmagan narsalarni Allohga shirik keltirishdan qo'rqmayotsanlar, men sizlarning shirik keltirgan narsalaringlardan qandoqmi qo'rqay? Agar sizlar bilsanglar, bu ikki guruh odamdan zodi qaysimiz qo'rqmaslikqa eng tegishlik? الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Azabdan emin buluş, iman etqan, imanğa müşriklikni arlaştırmagan adamlarga mensuptur. Ola hidayet tapqıçılardır. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. Öz qavmiga reddiye beriş üçün İbrahim'e bergen dalilimiz ana şudur. Xalagan kişini bir qancha derece kötürümüz, Rabbin haqiqatan hikmet bilen iş qilguchidir, hammani bilguchidir. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Biz İbrahim'a İshaqni, Yaqubni ata qildik. Ularning her birini hidayet qildik. İbrahim'den ilgari Nuhni hidayet qildik ve onun avladidan Davud, Süleyman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harunlarni hidayet qildik. Yaxshi ish qilguvchilarni mushundaq mukofotlaymiz. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyaslarni hidayet qildik. Ularning hammasi yaxshilardandir. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. İsmail, İlyasa, Yunus ve Lutlarni hidayet qildik. Ularni öz zamanidagi tamomiy jahon ahlidan ustun qildik. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. Ularning ata-bobolardan, avlodlardan, qarindoshlardan ba'zilarini hidayet qildik. Ularni tanladik. Ularni to'g'ri yo'lga yetakladik. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Allah'ның to'g'ri yo'li ana shudir. Allah bendillerden xalagan kişilerini şu yolga başlaydı. Eğer ular Allah'a şirik keltirse idi, qilgan yaxshi amalları elbette bekar bolup gitetdi. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. Ulağa kitapni,
hikmetni ve peygamberlikni ata kıldık. Eğer bu müşrikler ulanı yani kitap, hikmet ve peygamberlikni inkar kıysa, ulanı inkar kılmaydıgan başka bir kavimge tapşırımız. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. En şula yani mezkur peygamberler Allah hidayet kılgan kişilerdir. Ulanın yoluga ergeşkin. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Eytkin ki Kur'an'ni tebliğ kılganlıkımga silerden hiç kandak hak talep kılmaymen. Kur'an fakat bütün cihan ehli üçün vaz nasihattir. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. Ula Allah'ni hakiki revişte tanımıdı. Ula yani Yahudiler öz vaktida Allah hiç kişiye hiç nersi nazıl kılmadı dedi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Eytkin ki Musa elip kelgen ve kişilerge nur, hidayet boğan, sizler parç kağızlar köçürüp bir kısmını aşkarılap köp kısmını yoşurgan, sizlerge özünla ve atı buvanla bilmegen neslerini bildirgen kitapni kim nazıl kıldı? Ulağa cevaben Allah digin. Andın ulağını terk etkin ki ula batılları da yani kalaymakan sözleri de oynap yursun. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. Bu Kur'an Mekke ahalisini ve onun etrafındakilerini agahlandırışın için biz nazil kılgan, onundan ilgiri nazil kılıngan kitaplarını tasdik kılgıcı mübarek kitaptır. Ahiretke iman eytidiganlar onunla iman eytidi. Ula namazlarını öz vaktida toluk ada kılıdı. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Allah'a yalgan çaplığan ya ki özüge hiç nersi vahiy kılınmagan turukluk. Mana vahiy kılındı digen ya ki memmu Allah nazil kılgandek kitap nazil kılalayman digen kişilerden mu zalim kişiler bamu? Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Zalimlarni sakratga tushgan vaqtlarda bir ko'rsang eding, farishtalar ya'ni azob farishtalari qo'llarini so'zib, sizlar jonlaringlarni chiqiringlar. Sizlar Allah to'g'risida haqsiz so'zlarni qilganliginglar va Allohning oyatlarini mansitmaganliginglar uchun bugun xo'rlig'ichi azob bilan jazolanasizlar deydi.
وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. Biz dəsləbdə sizlərni qandaq yaratqan bolsaq, dərgahimizға şundaq tənha keldinglar. Sizlərə biz ata qılğan nəslərni arqanlarda, yəni dünyada qoyub keldinglar. Sizlər Allah'ın şirikleri deb guman qıyğan şəfaətçilərinlarni sizlər bilən birli köməyimiz go. Ular bilən sizlərning aranglardakı münasibət həqiqətən üzüldü. Şəfaət qılıdı deb guman qıyğan nəsilleringlar yo'qoldi. İnnallaha faliqul habbi ven nawa yukhrijul hayya minel meyyiti ve mukhrijul meyyiti minel hayy. Zalikumullahu fe anna tu'fakun. Danlarni ve uruqlarni bih urğuzğucu həqiqətən Allah'tır. Terikni ölüktün ve ölükni terikten çıkarğıcı en şu Allah'tır. Şundaq tursa Allah'a itaat qilishdan qandaqmı baş tartsizlar? فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. Allah sübhini qarangğudun yerib çıkarğıcıdır. Allah keçini sizlar üçün istirahat qilib yaratdi. Quyosh bilan oyni vaqt hisoblashinglar uchun yaratdi. Bu mutlaq, g'olib, hammani bilguchi Allohning oldin alo belgilagan ishidir. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. Quruqluq ve denizning qarang'uliqlarida yo'l tepishinglar uchun Allah sizlarga yulduzlarni yaratib berdi. Biladigan qavm uchun oyatlarni haqiqatan ochiq bayon qildik. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. Allah sizlarni bir insandın, yani Adem aleyhisselamdın yarattı. Sizlarni atanglarning puştida, ananglarning bachchidanida qarorlashtirdi. Tushunadigan qavm uchun oyatlarni haqiqatan ochiq bayon qildik. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. Allah bulutun yağmur suyunu düşürdü ve onun bilen barlıq ösümlüklerini ündürdü. Ösümlüklerden yeşil yapraklarını çıkardı. Buğday ve arpa başaklarına oxşaş bir-biriga mingishib ketgan donlarni, xorma daraxining chechaklaridan yerga yaqin sangilab turadigan xorma sapoqlarini,
üzümlük bağlarını yetiştirdi. Şekilde, həcmdə, təmdə bir-biriga o'xshaydigan va o'xshamaydigan zeytun, anar daraxtlarini yetiştirdi. Ularning yeni tutgan meyvesiga va pishgan meyvesiga qaranglar. Ularda iymon etgan qavm uchun Allohning qudratini ko'rsatadigan ochiq dalillar bor. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ. Cinlarni Allah yaratgan tursa, müşriklar cinlarni Allah'a şirik kılıverişti. İlimsiz halda Allah'a oğul kızlarını uydurup çıkırıştı. Allah bütün noksanlardan paktır. Ulanın süpetlegenlerden üstündür. بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Allah asmanlarını ve yerini örneksiz yaratqıçıdır. Allah'ın görüsü yoktursa, qandaq mı balısı bolsun? Hemme nersini Allah yaratkan. Allah hemme nersini obdan bilgiçidir. ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. Eni şu Rabbinla Allah'tır. Allah'tan bölek ibadetke layık hiç ma'bud yoktur. O hemme nersini yaratqıçıdır. Onunla ibadet kılınla. O her nersige hamidir. لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. Közle Allah'ını kövmeydi. Allah közlerini körüp durdu. Allah nihayeti merhametliktir, hemmeden haberdardır. قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ. Eytqin ki, sizlerge Rabbinla tarafından hidayet bilen azgınlıkını ayrıydıgan oçuk deliller keldi. Kimi ki haqni körüp iman etsa özüge payda. Kimi ki onunla köz yumsa özüge ziyan. Men sizlerge küzetçi emesmen. وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Ene şunundek ayetlerini xilma-xil şekillerde bayan kılımız ki, şu sebeplik ula yani müşrikla ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen Kur'an'ni ehli kitaptan ügendin deydi. Ve biz onu bildiğin bir kavimge bayan kılımız. اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sana Rabbin tarafından vahiy kılıngan Kur'an'a ergeçkin. Allah'tan başka ibadetke layık hiç ma'bud yoktur. Müşrikler bilen tang bulmagın. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. Eğer Allah halısa ula şirik keltirmeydi. Seni ulağa küzetçi kıygınımız yok. Sen ulağa hami mi emezsen? وَلَا تَسُبُّوا الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ
فينبئهم بما كانوا يعملون. Müşriklarning Allah'ını qoyup ibadet qiladigan narsalarini tillamanglar. Undaq qilsanglar, ular bilmaganliklaridan haddidan eshib Allah'ni tillaydi. Shuningdek, biz har ummatga o'zlarining amalini chiroyli ko'rsatdik. Ondan ularning qaytib boradigan joyi Allohning dargohidir. Allah ularning qilmishlarini ularga aytib berdi. Ya'ni yaxshiga mukofot berdi, yomonni jazolaydi. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. Eğer ulağa birer möcize kelse, onun çoxum iman etadiganlıqlar haqqida Allah'ның namı bilan qattiq qasam ichishidi. Aytqin ki, möcizeler faqat Allah'ның ilkida. Ey mu'minlar, sizlar nima bilasizlar? Möcizeler kelse, ular onunğa iman etmasligi mumkin. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. Ularning dillerini, közlerini haqni tushunish va ko'rishdan buruvitimiz. Ular dastlabda mo'jizalarga iymon etmaganidek yana iymon etmaydi. Ularni gumrohliklarida tingirqab yurishga qo'yibitimiz. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. Biz ulağa periştilerini düşürgen, ölüklerini ula bilen sözleştirgen, hamma narsani ularning oldiga yig'ib bergan taqdirdimi, Allah xohlamagicha ular iymon etmaydi. Lekin ularning to'lisi buni uqmaydi. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. Shuningdek, ya'ni bu müşriklarni sana düşman qilganimizdek, insonlar va jinlarning shaytonlarini har bir payg'ambarga düşman qildik. Ular aldash uchun shirin so'zlar bilan bir-biriga vasvas qildi. Agar Rabbing xohlasa, ular bu ishni, ya'ni payg'ambarlarga dushmanlikni qilmaydi. Ularni o'zlari o'ydirgan narsalar bilan qo'yib bergin. وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. Ahiretke iman etmaydiganlarning dillari ularning shirin so'zlariga moyil bo'lsin. Uningdan xursand bo'lsin va ular qilayotgan gunohlarni bularmi qilsin deb vasvas qildi. أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ulağa aytqin ki, Allah sizlarga ro'shan kitob nozil qilgan tursa, aramizdagi ixtilofni hal qilish uchun
Allah'tan gayri hüküm kılgıçını talep kılamdım. Biz kitap ata qilganlar, yani Yahudiler ve Nasaralarning ölümaları, onun yani Kur'an'ның Rabbing tarafidan nazil qilingan haq kitap ekanligini biladi. Sen hergizmi shak qilguvchilardan bo'lmagin. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. Rabbingning so'zi nihoyatda rostdir, nihoyatda to'g'ridir. Uning so'zini o'zgartira oladigan hech kishi yo'qdir. Allah hammani anglab turg'uchidir, hammani bilib turg'uchidir. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. Eğer sen yeryüzündeki köpçülük kişilerge itaat kıysan, ula seni Allah'ın yoludan azdırdı. Ula fakat gumangıla ergişidi. Ula fakat yalganla sözleydi. İnne rabbeke huve a'lemu men yadillu an sabilihi ve huve a'lemu bil muhtedin. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senin Rabbin özünün yoludan azganlarını hakikaten obdan bilidi. Doğru yol tapkanlarını mı obdan bilidi. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. Allah'ın ayetlerine iman keltirgüçi bolsanlar, Allah'ın ismi eğitilip boğuzlangan hayvanlarını yanla. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ. Allah'ın ismi eğitilip boğuzlangan hayvanlarını nimişki yemeysizler. Halbuki u zörüriyet bulmağıça yiyiş haram kılıngan nesillerini sizlerge uçuk bayan kıldı. Nurgun kişiler hakikaten ilimsiz halda nefs haişik ergişip kişilerini azdırdı. Şüphesiz ki senin Rabbin şer'i delilsiz halda u halal, bu haram dep eddidin aşkçılarını obdan bilidi. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. Aşkara ve yuşurun günahlarını terk etinler. Şüphesiz ki günah kılgıçılar öz kılmışları tüpeylidin cezağı tartıldı. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. Allah'ın ismi eğitilmay boğuzlangan, yani Bismillah dep zebihi kılınmagan hayvanlarını yemenler. Onu yiyiş elbette günahtır. Şüphesiz ki şeytanlar öz dostlarını sizler bilen deytalaş kılışkı vesves kılıdı. Eğer ulağı itaat kıysanlar, sizler çokum müşrik bulup kalısılar. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Aslida ölük, yani kafir bulup
Biz onu, yani onun kalbini iman bilen terildirgen. Biz onunla kişiler arasında hidayet tepişki nur bergen bir adam zulmette, yani küfrünün karangılıqıda kalgan ve onundan qutulalmagan adam bilen okşaşmı? Kafirlarga ularning qilmishlari ana shundoq chiroyli ko'rsatildi. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. Hile mikir işletişleri üçün Mekke'de Kureyş'nin çoğunlarını baş günahkar kıyganlığımız dek her bir şehirinin çoğunlarını baş günahkar kıldık. Ulanın işletken hile mikirleri özlerine yanıdı. Ama ular bunu sezmeydi. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. Ulağa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin rast peygamberlikini gösterdiğin birer möcizi kelgen çağda ula bizge peygamberlerge berilgen möcizi berilmegiçe onunla hergiz iman etmaymiz deydi. Allah peygamberlik vazifesini qayerge o'rnatishni obdan biladi. Bu günahkarlar özleri işletken hile mikirler tüpeylidin Allah'ın dergahida xorluqqa ve qattiq azapqa duchor bo'ladi. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Allah kimni hidayet qilmoqchi bo'lsa, uning ko'ksini islom uchun ochadi. Allah kimni ozdirmoqchi bo'lsa, uning ko'ksini shuncha taraytib yetadiki, iymon etish uningga go'yo osmonga chiqishdanmi qiyin tuyuladi. Iymon etmaganlarni Allah mushundoq azoblaydi. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. Mana bu, yani İslam dini Rabbinin doğru yoludur. İbret alıdığan kavim üçün ayetlerini muşundaq tefsili bayan kıldık. لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Rabbinin dergahida ulağa Darussalam, yani cennet var. Ulağının kılgan yaxşı əməlləri üçün Allah ulağa mədədkardır. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. Allah insanlarını, cinlarını hesap üçün toluq yığıdığan günü Allah eytidir ki, ey cinlar camiası, sizler nurgun ademlerini azdırdınlar. Ulanın insanlardan boğan dostları, ey Rabbimiz, biz birbirimizden paydalandık. Biz emdi sen belgilegen vakitka, yani kıyamet günüge yettik, deydi. Allah, devzaq sizlerinin cayınladır.
Sizlar Allohning xohishiga bog'liq holda u yerda mangu qolasizlar deydi. Shubhisizki sening Rabbing hikmat bilan ish qilguchidir, hammani bilguchidir. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. Shuningdek, ya'ni insonlar bilan jinlarning osiylarini o'zaro foydalandirganimizdek, qilmishlari tufaylidan zolimlarning ba'zisini ba'zisiga musallat qilamiz. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Ey jinlar ve insanlar camiası! Sizlerge öz içinlardan mening ayetlerimni bayan qilib berdigan, bu kuninglardagi uchrashishdan sizlarni ogohlantiradigan payg'ambarlar kelmadimi? Ular biz o'zimizga qarshi, ya'ni rostla gunoh qilganligimizga guvohlik beramiz deydi. Ularni dunyo tirikchiligi oldigan, ular o'zlarining haqiqatan kafir bo'lganligini e'tirof qildi. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. Bu şunun üçünki Rabbin şəhərlərinin ahalisini ularning zulmü tüpəylidin ulağa peyğəmbərlər əvətib agahlandırmasdan qəflətdəki vaxtlarda halaq qıyğını yox. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Hər adamның qılğan əməliga yarışa dərəcəsi boludu. Rabbin ularning qilgan ishlaridan g'ofil emas. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ. Rabbin baydır, bütün ehli cahandan her qandaq nərsidən bihacətdir. Rahmet igisidir. Eğer o xalisa siləni halaq qılıb, siləni başqa bir qavmның avladıdan payda qılğandək, silənin ornunlağa özü xalığan başqa bir qavmni qoydu. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. Siləgi vədə qılınğan qiyamət, ölgəndən keyin teriliş qatarlıq işlər çoxum meydanğa kelidi. Sizlər keçib qutulalmaysızlar. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ulağa aytqin ki, ey qavmim, sizlar küçünglarning yetişçe işlanglar, yani küpringlarni ching turinglar. Menmi çoqum küçümning yetişçe işlayman, yani menmi öz da'vatimda ching turman. Ahiretde kimning aqibatining yaxshi bo'ladiganligini uzunga qolmay bilisizlar. Zolimlar albatta maqsadiga erisha olmaydi. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون.
Müşrikler Allah yaratgan ekinlerden ve çahar paylardan, yani töge kala koylardan Allah üçün bir hisse, butları üçün mu bir hisse ayırıp koyup, öz gumanlarca, bu Allah üçündür, bu butlarımız üçündür, dedi. Butlarının nisibisinden Allah'ınki koşuluşka bommaydı. Allah'ın nisibisinden butlarınki koşuluşka bolattı. Yani müşrikler Allah'a atıgan həssidən butlağa atıgan həssiga birər nəsə qoşulub qalsa, onu butlarının həssisi içində qaldıratdı və Allah bay bununla muhtac emas deydi. Butlarına atıgan həssidən Allah'a atıgan həssiga birər nəsə qoşulub qalsa, onu butlarının həssisiga qaytırıb etdi. Ulanın qararı nimi degan qabih? وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. Şununla okşaş, müşriklarning şirkleri, yani şeytanlar, müşriklarni halak qilish ve ularning dinini qalaymakanlaştırış üçün ularning nurg'unlarga balllarını öldürüşünü chiroyli ko'rsatdi. Agar Allah xohlagan bo'lsa edi, ular bu qabih ishni qilmaydi. Ularni Allohga chaplagan yolg'onlari bilan billa tark etdi. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. Ula özlerinin gumaniçe, bu hayvanlar ve ekinler ma'budlarımızga xas bulup, başqalarga haramdır. Ularni fakat biz xalaganlarla yeydi. Bu hayvanlarni miniş haramdır. Bu hayvanlarni boğuzlaganda Allah'ın ismini aytishga bo'lmaydi, dedi. Ular Allah'a yalgan çapladı. Allah ularni yalgan çaplaganlıkları üçün cezalaydı. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. Ula bu hayvanlarning qosaqlaridagi ballari bizning er kishilarimizga xosdir. Bizning xotin kishilarimizga haromdir, dedi. Agar tug'ilgan hayvon o'lik bo'lsa, bu er kishilar bilan xotin kishilar orasida o'rtaqdir, dedi. Allohga yolg'on chaplaganliklari uchun Allah ularni jazolaydi. Shubhisizki Allah hikmat bilan ish qilguchidir, hammani bilguchidir. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. Hamakatlik ve nadanlıklardan ballarını öldürgen ve Allah namıdan yalgan eytip Allah rızık kılıp bergen neslerini haram bilgen kişiler hakikaten ziyan tattı. Ula hakikaten adaştı, hidayet tapmadı. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من
ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Allah bedişlik ve bedişsiz bağlarını berpa kıldı. Meyveleri, danları, rengi, təmi, həcmi ve puruqi bir-biriga o'xshamaydigan xorma daraxtlarini, ziraatlarni, rengi ve şekli bir-biriga o'xshaydigan, təmi o'xshamaydigan zeytun ve anarni yaratdi. Meyvesi pişqanda ulardan yengla. Meyvelerini yıqqan künde onun öşrisini ada qılınla. İsraf qılmangla. Allah hakikaten israf qılğuchilarni yaxshi ko'rmaydi. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Allah çahar paylarını yani töge kalı koylarını yük götürüdüğanlarını boğuzlanıdığanlarını yarattı. Allah sizlarga rizq qilib bergan narsalardan yangla, shaytonning oqisiga kirmanglar. Shayton sizlarga haqiqatan ochiq dushmandir. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. Allah sizlarga yeyish halol qilingan 8 xil chahar payni yaratdi. Qo'ydan 2, qo'chqar va sog'liq. O'chkidan 2, teka va o'rg'achi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, mushriklarga aytqinki, Allah qo'y bilan o'chkidan 2 erkakni harom qildimi? Yoki 2 kishinimi va yoki 2 kishining qo'sig'idagi qo'zi bilan o'g'loqnimi? Agar sizlar Allah bularni bizga harom qildi degan so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, qani menga bilib aytib beringlar. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Allah sizlarga tögiden 2ni, yani erkek bilen dişini, kalıdan 2ni, yani erkek bilen dişini yarattı. Müşriklarga aytqinki, Allah 2 erkekni haram qildimi yoki 2 kishinimi va yoki 2 kishining qo'sig'idagi bo'tloq bilan mo'zaynimi? Yoki Allah buni sizlarga tavsiya qilgan chaqda sizlar hozirmidinglar? Kishilarni ozdirish uchun bilmay turib Alloh nomidan yolg'on aytgan odamdinmi, zolim kishi bormi? Shubhisizki Allah zolim qavmni hidoyat qilmaydi. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytqin ki, bana vahiy qilingan ahkamlar ichida o'zi o'lib qolgan narsa yoki eqib chiqqan qon va yoki cho'chqa go'shi
ve Allah'tan gayrının ismi eğitilip boğuzlangan günah maldın gayrini her kandak adam için haram kömeymen. Kimiki uladın yuqırqi haram kılıngan nesilerden nailac ve ixtiyarsız halda hayatını saklap qağıdek ise hiç günah bulmaydı. Hakikaten Rabbin mağfiret kılgıcıdır, en mehribandır. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. Yahudilağa tom tuyaqlıq, yani töyge kuşqa oxşaş, aç tuyaqlıq, bolmay tom tuyaqlıq bolğan hayvanlarının hemmesini haram qıldıq. Ulağa kala qoylarının dümbisidiki yoki üçeylirdiki yoki söngekigi çaplışıqlıq yağlarıdan başqa yağlarını haram qıldıq. Bu ularning payg'ambarlarni o'ltirish, jazoni qilish, kishilarning mol mulkini nahaq yeb olish qatorliq zulmlari tufaylidan ularga bergan jazoyimizdir. Biz albatta rostchilmiz. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, eğer ular seni inkar qilsa, sen Rabbinla qilmishinglar uchun sizlarni aldırab jazolamag'anlikdan keng rahmat egisidir. Uning azobi gunohkor qavmdan qaytarilmaydi degin. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. Müşrikler, eğer Allah halisa idi, biz ve ata-bobolarımız şirk keltirmeydik ve hiç nersini haram kılmaydik deydi. Ulardan burunqi kishilarmi taki azobimizni tetiqanga qadar o'zlarining payg'ambarlarini mushundaq, ya'ni mushriklar seni inkor qilgandek inkor qilgan edi. Ularga aytqinki, so'zinglarning rostligiga pokitinglar bo'lsa, bizga chiqirib ko'rstinglar. Sizlar faqat gumon qila asoslansizlar. Allohga faqat yolg'onni chaplaysizlar. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytqin ki, aniq pokit Allohningdir. Agar u xohlasa, hammanglarni albatta hidoyat qiladi. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytqin ki, Allah bunu haram qildi deb guvohlik beradigan guvohchilaringlarni chaqirib kelinglar. Agar ular hozir bo'lib yolg'ondan guvohlik bersa, ularga qo'shilib guvohlik berma. Bizning oyatlarimizni inkor qilgan, oxiratga iymon etmaydigan va Rabbiga shirik keltiradiganlarning nafs xohishlariga ergashmagin. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم
ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Aytqin ki, kelinglar, Allah haram qilgan narsalarni sizlarga o'qib beray. Sizlar Allohga hech narsani shirk keltirmanglar. Ota-onanglarga yaxshilik qilinglar. Namratlikdan qo'rqib, balanglarni o'ltirmanglar. Biz ularga va sizlarga rizq beramiz. Oshkora va yoshurun yomon ishlarga yaqin kelmanglar. Allohning amriga xiloflik qilib, nahaq odam o'ltirmanglar. Haqliq ravishda o'ltirish buningdan mustasno. Tushunishinglar uchun Alloh sizlarga bu ishlarni tavsiya qiladi. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. Yetimning milini taki u balog'atga yetganga qadar uningga eng foydali usulda tasarruf qilinglar. O'lchamni va tarozini to'g'ri tutinglar. Hech qanday odamni kuchi yetmaydigan ishga taklif qilmaymiz. Söz qilgan cheg'inglarda odil bo'linglar. Hüküm chiqarilgan yoki guvohlik berilgan odam tuqqaninglar bo'lgan taqdirdimi Allohga berilgan ahdiga vafo qilinglar. İbret elishinglar uchun Alloh sizlarga bu ishlarni tavsiya qiladi. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Şübhisiz ki bu mening to'g'ri yo'limdir. Shu yo'lda meninglar, noto'g'ri yo'llarda mangmanglar. Ular sizlarni Allohning yo'lidan ayirib etadi. Allohdan qo'rqishinglar uchun Alloh sizlarga bu ishlarni tavsiya qiladi. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. Andın ula yani İsrail avladı öz Rabbiga muloqot bo'ladiganligiga iymon etsin deb yaxshilik qilgan odamga beradigan ne'matimizni mukammallashtirish, İsrail avlodining diniy ishlarida ehtiyojli bo'lgan har bir narsani tafsiliy bayon qilish, İsrail avlodini hidoyat qilish va ularga rahmat qilish yuzidan Musaga kitob, ya'ni Tavrat ato qildik. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. Mana bu biz nazil qilgan muborak kitob, ya'ni Qur'ondir. Allohning rahmatiga erishish uchun uningga ergishinglar va Allohdan qo'rqinglar. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. Sizlarning faqat bizdan ilgirki toyibkilar, ya'ni Yahudilar va Nasoralar kitob nazil qilingan. Ularning o'qigan kitoblardan bizning zodil xabarimiz yo'q demaslikinglar uchun أو تقولوا لو أنا أنزل
نزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. Yoki agar bizga kitob nozil qilingan bo'lsa, biz albatta ulardan ortiq hidoyat topgan bo'lardik demasliginglar uchun sizlarga Qur'onni nozil qildim. Sizlarga Rabbinglar tarafidan haqiqatan pokit, hidoyat va rahmat nozil bo'ldi. Allah'ның oyatlarini inkar qilgan va ulardan yüz o'rgan kishidanmi zolim odam bormi? Bizning oyatlarimizdan yüz o'rganlarni ularning yüz o'rganliklari uchun qattiq azob bilan jazolaymiz. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. Ular faqat can alğıcı periştilerinin yoki Rabbingning kelishini yoki Rabbingning quyoshni mag'ribdan chiqarishdan iborat ba'zi alomatlarining kelishini kutadi. Rabbingning ba'zi alomatlari kelgan kunda ilgari iymon etmaganlarning yoki iymon etib yaxshi ish qilmaganlarning aytgan iymoni foydasiz bo'ladi. Sizlar o'zinglarga keladigan ishlarni kutinglar. Bizmi albatta kutimiz degin. innallazina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay' innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yef'alun. Dinda bölgünçilik qilib turlik firqalarga ayrılganlardan sen ada judasan. Ularning ishi faqat Allohga oiddir. Keyin, ya'ni oxiratda Alloh ularning qilmishlarini o'ziga aytib beradi. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Yaxshilik bilan kelgan odam 10 hassa ortiq savobga ega bo'ladi. Yomonlik bilan kelgan odam faqat uning yomonligiga barobar jazolandi. Ularga zulm qilinmaydi. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytqin ki Rabbim meni to'g'ri yo'lga, ya'ni to'g'ri dinga, botil dinlardan to'g'ri dinga buralgan Ibrohimning diniga boshladi. Ibrohim mushriklardan emas edi. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytqin ki mening namozim, qurbanliqim, hayotim va mamatim olamlarning Robbi Alloh uchundir. La sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allah'ның şirki yoktur. Men muşununga, yani yalğız Allah'ga halis ibadet kılışkı buyuruldum. Men Müslümanlarning evvelimen. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء
ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytqin ki Allah hamma narsaning Rabbi tursa, uningdan boshqa Rabb talab qilamdiman? Her odam o'zi qilgan gunohga o'zi javobgar. Bir gunohkor odam boshqa odamning gunohiga javobgar emas. Keyin Rabbinglarning dargohiga qaytsizlar. U sizlar detalash qilishgan haq bilan nohaqni sizlarga aytib berdi. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. Allah sizlarni yeryüzünün halifeleri, orun basarları kıldı. Allah sizlarni bergen nimetiga şükür qilsin deb, ba'zilaringlardan bir qancha daraja yuqori qildi. Rabbing osiylik qilguvchilarni nihoyatda tiz jazolag'uchidir. Ham itoat qilguvchilarni albatta eng mag'firat qilguvchidir. Ularga eng mehribondir.